Mun parlo mun bale bura long bolong inga pani ka baski salang to koto bisa nemu cucu dinna ikallo rakallo dua hamene ko nemu cucu bisa pahabisanan ni lapangan dah pahatole iya anan ban selamba guys dir obor ole mutu berbringin lapit lah iya umai la bara keluar la berapa no beraja lah ko kaning one wang waca nin ba ni ba ko ibu di suka cela kuliah ko aduh de remo ca sakengan iku tarik teti lapangan bang waca ari de remare iya le paham mari sedih ma yo iku apa mak bedereng lamaran di lapangan iku ya penting aja sekanjaan ganda iya mun ki jara-jara pekan benih sekanjaan pada remar mo mogolak ko mun nda tangan na iku wah, nda aja bodo ki hodil. Urusan jadi aja bodo ki hodil. Jaro jad bab ngajari jad nomor tong roy ko. Mata ti kunta anda mon ki hodil jadi ceta akor teti akor. Tak reng lako pak. Kan berarti lengar tega piga ki holil syarqawi. Ngarut tega ki holil syarqawi. Masya Allah, alhamdulillah cut terkenal berarti beliau. Aduh, syuting. Allah. Itu penting dah ya pada ben dokter kira-kira ki. Dokter guru kan kau tu jelas kan, dokter spesialis penyakit dalam, ya. Dokter spesialis bedah saraf kan sini kan. Lagi ya berarti ki holil syarqawi dokter kita aja dah dokter fakrem fakeni deh lah pun muslim tapi sejak rendak bukten muslim ni kun geluduk roh kelam roh biasa mung geluduk ada ojan ada mungkin holil syarqawi jangan tahu satu geluduk terus pak Selawat kena menlap ke, lapa berninang gitu lah. Allah, alhamdulillah. Aduh, terbada satu tipisan deh guys. Aduh, hamin ni kok. Berarti bude sing Arab jeria.